Ngacherai tsunur tamba mewa ngadarambu chigi u tsudi jungda neyam COVID-19 ki lejeb dubi misa yonglo neyam ki donlen matu tu bedze namelo hin tami kilera kariche sishuni. Gyakabna neyam leten netang tsupta jubi namdilu mewa gyabi shable nam nyinse meba lada lungi chedi choji samji kaara shabtombe shabko nandi gyakab ki sunchoptsu kunya chigi zebi ka mise chechu meba rere jindui kanyelda kidutsu seya namilo namya jebar pambi kadinga tsupi uinla. Chabja rambuchi ki u tsuyudi tatsa pabi gyudenda chöde yonglo ninup meba kurimsu yongsu zobe drup namilo tedam hemigi gole kadiga tsupi uinla. Miwa chogi kalobda lamtun zamboda tun ngachi jungi neyamgi dolensu bewi kablo mise yongi lamluda dijilu nedi japcho zena melo kadigatsu samgi machabayu. Ngache daka sumda desub yongi gyakabgi sunchobda mise gi nye sunsu chashuwi kablo dubi mise yongi tatamse panlu tsudi dijile magyawa japcho da roram zemilu semgi dinlera kadiche sishuni.